Centro de Estudios Constitucionales Yachayhuasitam Umallichkan, Magistrado Helder Domínguez Jaro. Agenda Constitucional Ruaykunapim Ñawparirachinku, Interpretación Constitucional Convencionalizada Sutichasqa Yachaykunata. Gerardo Eto Cruz, Yachachikpa Rimarininwan. Paimi Yachachin, Derecho Constitucionalta. Rimarininpim niramun, Constitución Convencionalizada Kanampagmi, Constitución Nacional Pi Iskaykaj Kamachiykuna Kanampuni. Hallarijkaj Kamachiymi, Depurada Nisqa. Perú Suyupi Constitucional Kamachiykuna, huk suyukunawan tinkunachisqa, rimanakuykunawan mana tupaptinqa, urkunampajpuni. Iskaykaj Kamachiyñataqmi Reciclada Nisqa. Huk suyukunawan tupanachisqa rimanakuykunawan tantiaykunata yaykuchinapaj. Corte Interamericana de Derechos Humanos Yuyaymanasqan Manhina. Convencionalidad regional manta rimarinin piñatajmi niramun, kay ruwaykuna tupanachisqa kasqanmanta Pacto de San José rimanakuykunawan. Chaymi lliw América Latina suyukunapaq saminchasqa mama Constitución ninhina. Ichaqa kay pacto rimariypim kachkan huk uchuy rimanakuykunapas convencionalidad nisqawan tupanasqa. Chay hinallataqmi Corte Interamericana de Derechos Humanos tantiayninkuna urqusqantaqa hispichimun chullan maquilla tantiaykuna mana kasqanrayku. Chay hinallataqmi convencionalidadmanta rimariyqa consultiva yuyaymanaykunawan yuyaymanasqankunatawan rimariymi.